अहानबदा मरुओइबा पाव हंदक पांगथोकिबा क्लास 10 के एग्जाम दगी मणिपुर दसु ग्रेड सिस्टम चटनरगनी हाइना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर बोसेम के चेयरमैन अखम जॉय कुमार फोंदोरखले चुराचांदपुर अमदी साइकोट असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी के पोलिंग स्टेशन सिंह अमुक हना बोट थादहनबियु हाइना आउटर मणिपुर पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्युएंसी के एनपीएफ मिरेप के इलेक्शन एजेंडा रिटर्निंग ऑफिसर दा वाकटख्रे Khwairambani Kaital ane karakta paugi mifam ama pangthoklingaida pulisna athingba pirakpadagi pulis ka Khwairambani Kaital gi ima singa ngaihak muknaba thokre Imagi Mairagi Convener Tokchom Sujatagi Yumda Sakanaba Singna Nomai Kapshilambagi Thong Ado Yaninda Bafungdokuna Wakat Mifam Chatakre Amadi Handak Pangthokiba Lok Sabha Mikhalda Aikoi Masel Khaibung Tanaba Yaba Thongdok Kaya Thorakba Se Laibak Thibani Haina Nangsai Thongna Kakchinge Convener Rajib Katrina Phungdarakle